te kelengan ng bulatang. Pinawali mo na klo na numuni bi bulidi, na numuni bi talebi, na numuni do ngulebi kimami bolingan tamata. Merau wali mo na klo bi kimami ng bula, merau wali usar. Pinawali mo na songo ni binaganaka binani kuwa. Pinawali mo na klo turangan yun ni sakti ko batiki kimami. Pinawali mo na klo na numuni bosa na klo na yapalat na ilo ikimami mikimami ngangandre wali mo bikimani meron di tumbu me bobo ay ng bula na klo mata na tamata na klo e bombulay na numuni matentu tamata na kliki muni wali mo e na tumbu wali mo na klo e na boy tol sa bulu ono sa bulu kana boy raw na klo na nona bola. Kima mbawa binabinakan na songo ni nakabina ni kuwa. Kima mitambora viki muni. Ni mami songo ni nakabina ni kuwa. Kima mitatau nakatoki viki muni nakalo ni na bosa kina matani alo ikimami. Kau ni nandoloba na dalinga ikimami bayalo. Kabuki ikimami mindoloba. Ikimami rongo na domo muni. Kima mimasu nakalo na yada talay na yada chisu. Ni mami turanga ni mami wambulan dine dombo nga. Amen. Na querendo a matanha serve que anda na cabina de corpo. Saco nem serve querendo tudo aqui. Daqui lá na bata na serve. Ona. Jesus Kirenda dam sumbira kireme giru e masu weekenda botina karoni masu ngita butabat na masu tura kirenda sadu sumda masu Mami
European bukan Indonesia Sultan Benunu dia enggak bagi salah lagi kalau membunuh kau yang go tu ya dulu yang sakit orang itu bangsa baru ini men itu dia nak go kau untuk punya lebih tentu nah kerana itu nama tau no mai men dapat susu tak kena keluar Ya Allah minang mana kurang anak-anak yang mulai berbulan membelah minang kau jauh ini kau jangan mendoga latar mandau tadi kata mesti berbuat kerana kita nanti oh air apa pun kita pasti kena kalau kita tahu nih kami kita berbuat kita pasti ini kerja orang semua kau sudah kita berbuat kita kita ada punya usaha. Mereka sini ya, mereka pasti kumeni kuat. Kami pasti kuna, nambulan di bulan. Kalau sahabat kami nak tunai kita buat kalau orang buat tunai kita mata itu dari sini nak kami pun buat tunjuk kami kalau itu ya. Saya susu ya, saya susu. Saya boleh dibunuh dan kasih dia lagi. Karena nanti tidak mesti kita bunuh. Wakabau takina da kabla kasi dengan sebelah kiri, kalau kalungan takina, aku kan di mata. Mana sini kan dia orang setengah mulia, tapi ini kuat. Kalau sekarang bukan bau tu dia itu nak menunggu, sampai terlalu tu nak dia buat kalungan takina. Kalungan sama-sama tu, orang ini soal kami tu. Kalau orang menunggu bukan dia, kalau dia menunggu takina itu, kalau ini kuat. Sekarang bukan dia. Jadi kita mencari kita berbahagia dengan itu lalu kita berdoa kita ini kita membuat diri kita sebagai manusia karena kita curi kita berdoa Uiru semua kata itu rumah mereka kita dengan itu pun mereka kita dengan yang mereka kita dengan kata uang yang berusaha untuk katakan aku bola. Aku punya alat terasi bunga, aku berayal ngangkat terasi bunga di kian dan mendak rawan kalau bakayal, bakayal di bawah mana aku kita melihat kalau kita mereka beri untuk tadi termasuk kita. Belajar kita kemudian nak awal kita. Balam ni orang salah kumekina. Usar ni orang macam itu kan tu nak kata ikut mesti orang usar orang tu kene, besar. Au sebuli tikuna. Umenda betul aku itu mana kita ada di sini, au umenda mana itu mungkin kami perlu tahu di sini au. Saya aku dia orang paling pasti pun berlalu dalam itu kita mengambil dunia pertama ni, kita awak kita boleh ke? Kita tahu kita bisa kalau lebih dari itu kita
Dona saya nakakit nga. Praise God. Wala nakakit dito gurbi. Hindi ko kasi ito. Nung ito kiloy ka. Kung ito ko nakuloy. Hindi doon ko. Ibi lang mo nung huwag talaga mo. Singa roga. Alam ko mo ibi. Kila nakulo. Ba't mo na po? Tinanong na tupo nito. Ba't ka naman naman. Kila na tamati. Kila nakulo. Kakit nga roga. Kulo. Sino yaw? Amen. Itu orang mereka. Ni kukilana tu, nakao ko tu na tu na nandiri. O ko wala ni, to ko tu ni kaya. Itu orang mo na nandiri itu ko mo ko niya. O ko ni jelis takin mo. Pati ko wala. Prego. Kaya tu era tu punya lo mo si pia o so ko tu na tu punya lo di kili mo da matan. Ndo kumpukai watu kujikwa siya apa itu kujitishu opo ya post na kujiku na kalo kila na kalo na kira opo ya ngandira mamenda post ko ngala bichi ko ngiri ko ya wala mai bato ko matagal kalo ba kiri siya da karo ni punya lo ika na sabi Lah sono di cosa di punya to sandu tungimu kelana bonongo o ko na break peti na roni kundu tu kina bando di matin telu na tebo roko na visuki koto kelana unik sandu rauti na eksakila ko yo sa expose go na buku ninturan tebo roko sa nangati amen amen tumai kundure kela natuwa nakakabon ko na nakalubi nakabunani ko. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, kaya luluhun na lang muni. Wala ka nivay mo natusa ko na, natusa ka tito mo. Natusa Lego kaya. Ang boleh nung ko na raya. Ang daw mo ko na nabila ka ni kalongo. Yan daw mo nga na ako na kinta bila ka ni kalongo. Sila marah sa kisilito. Ito na ni sa ni mandaman buhat akra. Hindi ko na nabina ka ni Besa. Baka daro ko siya na ako. Alam daw niya, kasi kinamang bulo na Besina. Kaya ka anda sa ako ng Besa kita niya. Ngayon sa bulo ko na bukusito. Ang daw niya kung kung katati ko na isa niya ka niya. Ang ito natin ni Kuwa. Kaya Robin pinagtak na nalalama niya ni Kuwa. Namang bumbula. Ang baka nulit ito. Yung siya na niya mga hindi ka. Na dito sa wakla. Ito na sulit na sabi ng hindi ang narawatan mo sa. Ang narawatan. Kaya ko pa mga na hindi ko na sulit na narawatan. Praise God. Quando ho voluto iniziare andando dando duri da ini na bela vire ana bela nga vire maten tu di butung ya pakai fama dal amen praise God ina ka hoto lagu bicara dan osin kilo baru teman-teman itu share pulang atau bata berlagu
na vosa miklo bo bi na taka ro na mos miklo la ko weekend oke clarify taka na maten tuni klo ke na maten tuni mutu ona rei vivito ke ndai viti o ke ndambula ke da sa mingal vata tunga sa do na ngauna o so tia weekend and kilana klo we are too compromise aida boleh kira ya we think about them we never think about God na ko kina kambi bio bo bina na kata na leso ni go sa o tu tingauna na klo sabaka me be bo sa me bondo donu be ko tir tani mena nona tamata merenduri merwari taki koya no ir na luve ni klo o ir na mata ni klo i buru-burumbo non rivala bala ke non rivoso so we can continue compromise amen tidak boleh donen tu seres no rogo de tal na posini klo itu mental kinongas ni dapat muncul. Sudah bergerak. Linda makakabatu nalolo maikarisitu tisu anisa solia letikoma kirekenda kerekena Hallelujah. Our text our today is from Mark chapter 4, Gospel
of Mark chapter 4 na to lesoni sa kuneti kumai ena kuspeli sa bola ko marika ena kena wase eva from verse 35 to 41 manatikina ito sa vulkan 5 tinatikina e vasa ng vulkan 2 talanoro levu enda sa kilao di taudoko au sa kerea mawili ka mantangani waka pertani rekenda ena bukundra tingana wekanda nasin kilana nonda vosta. On the same day when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Amen. Let us cross over to the other side. Marika waseva, Mark chapter 4 verses 35 to 41. Verse 36. Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow, and they awoke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" And they feared exceedingly and said to one another, "Who can this be, that even the wind and the sea obey him?" Dalam tokoh mereka nanu tahu lesson yang akan disinga dengan hallelujah. Ultanga time to this message is the boat of faith has destination, but fear will try to stop it. Amen. Na wanga ni vakambauta esa ngole ti ulinduna ilako me le dava yani kina ia na rere se la tawa vakambauta e na sanga me takosoro. Praise the Lord. Ana rere ti kona nonda mbula e vakati kona soko enda soko tiko e na ngono ngo nonda mbula kere enda kere vakambauta na kalau se sengi vakambauta na kalau enda soko kere tiko e na mbuala wanga. Praise the Lord. Amen. Yeah. And the sandal wrong wasuma natikina ngo we heard this phrase, this sentence so many times, that earth is not our home. We are only here for a short time. And that is true. Nambulangan ni baka-baka. Praise the Lord. This life is only a life of preparation for the next one. You're only here for a short time. You go back here, I'm going to leka walenga. E sol de kendaru, e bakatarana kalo, mendaru maitiku kineke, mendaru bakarau tagi kendaru, membaleta nambula sambermai. Praise the Lord. How's your preparation going so far? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. We're only passing through. We are in transit. Hallelujah. This is our preparation place. It's not a permanent residence. I know some of you people are applying for your permanent residency in this country. That's fine. That's okay. I just want to remind you that this earth is not your permanent residence. Amen. This earth, this place
is only your temporary residence. Your permanent residence is in heaven. Whether you make it or not, that is entirely up to you. Amen. And whether you get there or not, especially after hearing these kind of messages. Amen. Kung hindi mo sa rawango, di sana matanggal bubu na uwango, sana matanggal tubu-tubu uwango, gawa sila nga niya ako. Iya sa nambali sa rabi ko. Sa nambali sa rabi ko. Dito sinirawa ka ng bula, kaya kita nakalaw, kaya marota ka nakalaw, menon rakede, o irerava ang bauti kwaya. Praise the Lord. Yeah? All of us, we're all traveling. Yeah? We're all sojourners. Hallelujah. Yeah? Jesus has already declared in this verse, he said, let us cross over to the other side. That's the intention. Praise the Lord. Sakao tina, wala ito rawa Chisu Kristo, wala ito wako taken dua. Sa nabuna o tina kalay, menday Yavo kede taken dua. Na yavo taken dua, kena sangan yavo taken dua. Sana ngayon pakataw yan dua sana nga weekenda. Menta pakataka na nung bulan di makambaw ta na kalung. Praise the Lord. The purpose of God is that we all reach the shores of heaven. Non ay naki nakalo, menday yavo yan kinatay ni lomalang. Natay sabong araw para ito nakalo, menon raw yung sabong ang buti kwa. Praise the Lord. Ike nabita la pala ike enda nabita ngida kimbeka. Enda nararaw ang beka ni sa takali dua na wekanda. Oh, weka weekenda. Iya nabita vaki maya sanang buwa. Be ira na lumine kalawera sabe wa rakitu. Ira na angin losi. Hallelujah. Na bana kambula. Na rosa na bulu kavana ngase. Hallelujah. Rasa watu. Na ravita vaki. Kena lumine kalaw kwa sabe karuyaga ni Muveira. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen, Chisu. Praise the Lord. Not everybody is in a church. Because that's how the way the bawa suma, especially on the Facebook. Oh, because we will meet you in the next morning. We will meet you over there. Oh, hallelujah. Yeah. what is the R.I.P. What is that called? rest in peace? There's a scripture in Isaiah that says that, there's no peace for the wicked. There's no rest for, praise the Lord. Yeah, there's no rest for the wicked. Amen? Because not everybody in church will end up in heaven. Not everybody in church will end up in heaven. Praise the Lord. So, Matthew chapter 7. Remember Matthew chapter 7? Daula ko tayo niyaw. Au sa seni kila ikemundo. O kemundo sando kita kana iwala-wala. Woo! That'll be a surprise, wouldn't it? Kita sa mga nandun ni fellowship na hey. Kita sa mga Kita sa mga nandun cinta at sula seribalo. Kita sa mga na kena auto at kena soprano. Kita sa mga na kena bass. Amen. Ayun, check tayo na YouTube. Ayun, nakikita video kung kinawag. Praise the Lord. And ang kay kama na tura na siya. Wako tayo goyaw ang sasana ni kilay ko. That will be a great shock when Jesus himself says to you, depart From me, for I do not know you, you workers of iniquity. That's a very big statement, That's a very big shock. Whoa, time, whoa! We went to the Bible study, we went to the fellowship, we did this, we did that.
We give the money in the church. Yeah, well, all that means nothing if you don't have a relationship with Jesus. Eh? If you don't have a relationship with God through the new birth, praise the Lord. Eh? All those things that you do in the church is only for this life, not for the next one. Praise the Lord. Amen. Yeah. Entry into heaven is by qualification. Amen. Entry into heaven is by qualification. There is a criteria that Jesus sets out, that God sets out for those who want to qualify for entry into heaven. Essa ativo na noite tuba, sa tuba no tuna na kalou, membaleta o ira revia rawata na mbulata mundo. Amen. Na bunil lang gando. Na tamata ni via vakandomi kwa na vata hikoya. Gai vina kata ko membulia ngai ndua na ngawi sala, merau na nona ngawi sala ngapa tamata. Merawata kina na mbulata mundo. Semikilati ko na mbulata mundo sule to duanga na kalu. Ken balambali, if you meet the criteria, then you qualify to receive eternal life. If you don't meet the requirement, if you don't meet the requirement for entry into the kingdom of God, guess what? You won't receive eternal life. Amen? Kwenye sambimbi kina, menda vaka sangara, menda kila. It is very important that we know what are the requirements of eternal life. Amen? But sini nila katoliko ni wote na mungu mwake. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. We cannot promote our loved ones and we cannot promote ourselves. Praise the Lord. To receive eternal life. Amen. There's no self-promotion and you cannot promote anybody else. Amen. Nambula taunu say eternal life, praise the Lord, it's individually given. Sinema mala tamata ya duku amena taka na nona baka mabauta mena ngai rawata kina nambula sa baka rota na kalo menona o kwa sa baka mbot. Amen. Praise the Lord. No tinia bekene to. No tinia bekene to. Hallelujah. Sabole ka tingmay sa roba tingmay ko na sila ni mate. Easter is approaching. That the whole Christian world we celebrate the death, the resurrection, the crucifixion, the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Praise the Lord, everybody. Hallelujah. Don't let an opportunity to receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior and Lord to bypass you for another year. Hallelujah. Ni savaga na Kristo Rei. Hallelujah. Ngole va, lave lima. Surrender. Sulia na nomumula ve chisu. Eu sa sulia o tena baksa sulia tale. Praise the Lord. Sulia tale. Na kena le mwana sulia na nomumula ve chisu na kena vina. Amen. Kako no vakua iko. Ongon sa roti dengan nambula bala-bala. Senga. Kenda kena tamatai bala-bala. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kerem da gumagi sumber mas. Coba na nema mi kalu. Kema mi sa boka bini bina ve kemo. Boka bonga ve kema ni na nomu vossa. Hallelujah. Kema mi sa boka bini bina ka kalu ni buni se boka ki bonga ve kema ni. Ai nei bakawo tu dingo namu. Boleh na nema mimbula. Hallelujah. Bakabo ngela kabo na nema mimbula. Mukena nema mimbula na kalu. Nikima ni toro baka boya kaya ni vekemuni. Sandi na nang dami sami tu kuna ivinaka beyaw ni toro boya ka vekemuni. It is good for me to draw near to you. Hallelujah. Ni buke kema ni nakalo. E nakabisi mi ndaya na. Hallelujah. Mama nyamba kiongoa na matao tu nyongo. Hallelujah. Nikima ni toro baka boya ka vekemuni. Kim sa masutiko. And I have told you I'm going to chisu.
nina mi soro ke nina mi vambula dua nga. Amen. Wambo te sa mo na talango di torik chigo bikin naman to soli. Sembara chigo na sembara torik chigo na to soli. Mole na chigo na kango vini telitiko nandiyan mali toron na soli masulakan na soli. Kreanti rock ke karon ko na village may muridwari mga kota na chigo mai. Binakabalam sa. Sabang gue terang. Namun terang. Sebenarnya mengalami salah, mengalami kemungkinan karena impor, tahu bagi mana perlu mengalami impor. Sebenarnya yang kaya orang orang perlu betul betul itu macam apa? Negara orang tu melakukan orang tu karena kaya orang ni ada betul. Bukan dari mana macam cara menjauh. Nak kawan. Cara menjauh dari para tu nanti kaya orang. Kunindo rerevata, non domo ni terro, non domo ni tamas, non domo ni muro. O lì ti mami na club, non domo di, non ni mo, mami muro bo sama. Kurangan mami tuli satu nama testima, mami muro di mana kata. Jadi ni domo ni mo na club, ni muro era la tani mai na club, ni ka kira na ko ni tiba, ti mami sama. Na volio na linga tere sando. Natulog-turangan, nawali ko natulog, nagtatamutut, karena nakasap, karena nalugin, nabuno nagtulikan, nawali ko natulog, sungguh naganaran na karena ni kuwan, kay kimami natulog, magitukan natulog na karena ni kuwan, kaya nito nung umiwas, kinyaroy kimami, nung lakaparak ko natulog, kadawanan ng sinasinasinuro. Jesus. So, sabi ko na natulog kami meron ng mga nunguliwan, natulog para. Nung manuliwan, natulog para. Nunguliwan, manuliwan kaya manumuro ka. Unod nagkarat. Unod yung manuliwan, yung manuliwan. Nakimami, pinararama ka, mati mo natutuloy na siguro natulog. Ang nagkaya ng manuliwan. Nawawalong sarap natulog, suka natulog, wakti kami, manuliwan, naratalo, naratalo. Ni malam Quran ni malam bulan ini dombo. Amen. Amen. Selama turun dalam bina otak, tiba berarti malam puas. Kesegaran mu. Amen. Amen. Jesus. Nak kawalu. Awalnya.